sa loosini goɗɗo a yiyatamo ñalorma jemma ñallal ngal pewmo ka nder suudu o yalti o jongi 23 heures raɗo mbo ka suudu ma. A loosini goɗɗo a yiyatamo ka quartier ka juulirde, a yiyatamo ka peyra ka dennaɓo yaltimmo ka ma. A yiyatamo hay hunde e huwodiral jokkere enɗan, a yiyatamo ka fi dina wowlete pottimmo ka ma. ɗa ayndina ɓe ɓiɓɓe ma sa wattana liila e maɓɓe ha ɓeɗo ɗum ɗo naati ka galle ma. Jammi kisi e yurmede Allah e ɗum kawntirɗo musidɓe, miɗo tañƴini boy e meɗen ƴewtike minnata fof kono heewɓe e meɗen ƴewtike nde yewtere ɓe mawɓe ɗo ko ɓe yewtuno. Mi tañƴini e joma feƴƴude ɗo kotuba ɓe waɗi ko yowodiri e neɗɗo sa loosinimo tawi o juulata, o yahata ka juulirde, o yahata inde bobo, o yahata jombere, o yahata jokkere en dañji ko yaraɗo mo kama. E musidɓe yimɓe ɓenno mo kala no jonnude hiyande mum on andi yo Allah yurmen torki Allah, mi fattiki Allah kanko Allah hattanɗo yo udditan en arsikaji o newnana en mo kala heɓa ka sora, sabu mi andinima fewndo ɗo ka meɗen si tawi koye luwaye wonɗa koye luwasi wonɗa haray hoya. Mi tañƴini ha mi ɓadi ka mi fellitata ko goɗɗo luwirta ko tawde o ala feere ko darnira. Si ɗa mari suudu ma ɗa mari feere ko darnira galle a luwata, sabu luwasi ala teddungal few ɗum noya ƴewgol e transport en commun a fof no nder ton feetuɓe ƴaway fof no ton luwasi kay ko non way. Sa alana hoorema galle ma ala teddungal torki Allah yo yanñan en arsikaji, o udditana en, o wallito en mo kala heɓa ko sora. ɓe mawɓe ɗo yewtirde ɓe yewtinden ɗo ɓe innata ɓe junnali miijo kono en ɓanginanaɓe ɗo mbodoji seeɗa ɗi parasol ji ɗo, ɗi wadoji ɗo, ɗi ko société alma moƴƴini ɗi ko on to ɗi woni. iɗa andi miɗo andi ko Madinatul Munawwara ka julirde nelaɗo. Wadoji fontantoɗi hoore mum, ñobbano hoore mum, automatisaɗi, golliraɗi technologie molanaɗo ko mbo golli ɗi ko mema ɗo konjang ha darora hondu woturu si fuɗɗo golle, par ce que kamɓe o docca ko yiyoton. Si ɓe memali konjanɗam moƴƴa ɓe wata liggade no fewiri ko ɓe golli ɗi. On andi ɗon joni nafer ɗon nafer julɗan ka ko wonɗen ɗon ka ko yiyoton golle gollama Saudi wano laawi métroje e trainje e hôtel ji jani e kaaba on tigi cuuɗi hoɓutuɗi kaaba on ɗon ɗi fof na julɓe darni ɗi. Yahe waɗo recherche ɗi wadoji ɗo parasol ji ɗo ina julɓe, minen ko société alma ɓe gandi ɗon kadi famama ɗo si wiyama société alma en gandi ɗon. Musidɓe tañƴini ɗon menen arɓe he landi balle ɗaɓɓi ballal fatti woɓɓe ha jaɓana jonna kayitaji, jonna opportunité ji, soodi galleji, waɗi piiji, heɓi permiji, heɓi otoje moƴƴe, heɓi golle kelɗuɗe. Si ɓe portoɓe ɗo ɓe wino kala arɗo ɗo tawi o wiyata alleluya o memoyta ka cociru, ɓe jonnatama logement, ɓe ñammintama, ɓe dankitotako ma, sa nawni ɓe ñawdatama, sikko ɗon min wonayno ɗo ko landa. Musidɓe hiyande yimɓe men ɓen a yiyay ɗo goɗɗo sikka ɓe ko janngoyɓe nokkel kaari, ɓe ko jangiroyɓe ɗo, ɓe ko heɓuɓe ɗum. Wallahi hiyande maɓɓe nden ko yona cuɓal. Mi anda si ɗon andi ko yette cuɓal, ɓe anda ko wadde noon ko on to fewndi. Ɗe balɗe ɗo mi weɓitani en ɗo mbodo Prince Jo, si balɗe juutuno ko on wonayno rontotoɗo e nder Saudi, ko on ronayno ko dormo e konjang o jillidiri o maayi e nder hôtel Angleterre Kingston. ɗum ɗon haaltake kotuba, ɗum yewtatake ɗon ko keferaku waɗa, ko guineyenjo wi'ata. Guineyenjo si tawi an Allah yanñinima ta wallu goɗɗo goo ɓawon ɗon o juulali, a inna julde neɗɗo nden ko neɗɗo landitorte. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ko ɗin dalilji ɓe dalinorta. Mi lando annabi Nuhu landitorte fi ɓiɗɗo makko mo jaɓano on. Question musidɓe wattane yila ɗi piiji ɗo ta ɗi tampin goɗɗo ko an andi si a yahay feŋoɗa
andi sa ƴetta haqqille maɗen jonna yimɓe ɓe gollitira e sa gollitiranayi hoorema kono noon ko an Allah jonni ko an noon andi siɗa faala ƴettaɗe jonnaja ma ɓe utilise siɗa faala ƴettaɗe an gollitira ɓe portoɓe ɗo ɓaka ka maɓɓe gami woni ko misal ɗo miɗo andi ɗo seeɗa joni haqqille maɓɓe ɗen ɓe ƴettuɗe ɓe gollitiri ɓe nafi mondon fo ndaare hande hay o farangine angal bugagol miijo seeɗa tun kala ko woni lagine ko sunna porto goɗɗo innama pullo fuuta sa heɓi feere ma yaaji jamano noddude fi en tamodir fi en yiɗidir fi en jogodir fi en yurmodir mo kala rewa ko rewata mono faala rewa e dawa kecci ko haajuma en fof ko ka Allah fokkutuɗen sa hawti to an Allah rekilay ton fiya juulali min mi juuli mi landitorte no ko honɗum hanno an juula hay ko neɗɗo wiyete kon hiɗa halfina a landitoyte ko halfinaɗa kon komo dépense ma huuɓi ɓiɓɓe maɓɓe sa dépensataɓe konngol ma ala e hoore maɓɓe eyo goɗɗo kadi no woodi ha honto landitorteɗa goɗɗo hande min kam won ɗo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ɓen an landitortake komi gollata yeeso Allah fewndo o sa'a ɗo kakami wonno bobo mi heɓa mine ha mi jandi mi woni helli faaɗo ko ha ɗon kami woni ɗo miɗo huwa piiji miɗo jillidira piiji goɗɗo landitorte lan ɗum fi ɗum mi kiikalajo nawyuɗo ronkutuɗo saha musiɓe wattane hila ay ko noddeten joni ko fi lancuru hakkundeji meɗen enen hanuɓe tammodirde yiɗidira jogodira musiɓɓe ta luwi goɗɗo fi o yata jokkere en ɗam neɗɗo mo luwinɗa on kadi ko be anda famille makko e gorol makko ngol fof ñeññina ha anda kon to yata jokkere en ɗam mi landi si goɗɗo ari kam ma luwugol suudu koye a landomo ko mboni famille ma winda a yaha e denna bo winda a yaha e jombere nden a winda a juulay yurnitoɗen piiji ɗi musiɓɓe min mi haalninoy ina ɗum ɗo woni solution kono ɓa jama on kadi si golle ala ko ataya tun e so bulan e so noir ko argol jooɗo ɗum ñallal ngal fof jento nani hande ko waaja goɗɗo de haqqille maɗe no ɓaawo taw ndaaru ko fewndi kono a yiyata ko fewndi par ce que ko sifa laggine wonɗa ka internet ala kono no yirta ko fewndi goɗɗo mo connecteur to ɗo e nder lewru ndun fof laabi ɗiɗi tati on ko on no andirta ko fewndi eyyo lele